Tigana nayo esegi yo korwania obwengi na boigo obonia bwe binyugwa bitanjeiri kusea marwali atanjeiri ase urugungo orwagusi nigo bono yanyare koba enkongu ekiagera egati yabagambi na boigo abakonyi babo nonye n'abanyanyimbo babiri bakwenyorera amaki akoro ase bali bagwikirania ya ekikeirire esegi yo yanyare koba egetiro omurikito Gilbert Kobi abuna atwariganire roboti oroiga rokubwatia kwerera amangi Oboroisia rwa marwa atancheirie buna echanga ekangara amona mariogande yogotindia wabeire obonchuriria abaengi babeire bakogokera asege kabono kulinda se serikali ensemo yaye nigo yabeire kobeka esegi enene gokiase kogenderera kobao kwa marwa ayayiga serikali wetera asaba chifu n'abakonyi babo amona aba DCC aba ACC besokiye bene kurwania obolebyo boyiga William Bet no mukonyi bo mu County Commissioner Okisi ensemo ya Kenya. Hapa kwetu kwa kama mali nyingine yote tuko na challenges ya transport. Transport najua hiyo kazi inahitaji uwe na gari ya kuendea kwa suspects kuleta kwa police station, alafu pia kutoka kwa police station kupeleka kotini. Aenekirie buna abange babaenki ba marwa atancheirie batigirie bikorwa asebono atebire buna abaonia nabo bono baonchoreirie nchera yabo yokonia wameacha hiyo pombe haramu ila wale especially ile kitu tulikuwa na target ya kwanza ni wale wagemaji wenyewe, lakini pia wauzaji pia wamepungua, na hata pia hivyo hata hao siku hizi hata vile wanauza kama wanaiba, kwa sababu siku hizi inawekwa kwa machupa ndogo ikuwekwa babak ndio inasungusha. Ensemo ya magenanigo yabeire kegutangana ase obwengi bwa marwa goikaba ingi batwaliro oboremu bwo ikya kotini akomasoero mu DCC oyo ngatari amarwa abwatata ase ensemo yo mwengi oyo muchire nguma ase orugongorwo kurinde na macharenga ase ibuyu. We have come to court to present the exhibit which was confiscated in a joint sub-county operation that took place on 30th of May this year, and it was a major operation for the sub-county that we wish as Ngao officers that justice be served. Ikenakio egekorwa igetangani kyo mwengi ochiete nkuma kurwa magena obwate chibiba nenchera engima yokoroisia echanga soereire abagambi na kubaikya kotini. Serikali nero yeyananitia amaino ase okurwania marwa yayiga. Hapa yenyewe tumesema pombe haramu lazima ziishe, si ate kupungua isha, na tumejitolea kabisa kwa hali na mali tuone kuwa tumemaliza video hivyo. Obwengi obubwabeire bokoba okurende esegi yaye nigo egotwara ebitango asoko bawo kwaba chief gete nabo babakonyi babo abanyanyimbo n'abande bakolire ogosangiriye kibese kurwa saba ingi abayiga koba enaro ya butambe. I think wenzetu wengine ni kama hawajanunua hii vita, ni kama tunawasukuma hawajakumbatia vile hii vita ya kupigana na pombe haramu. Unajua sasa ukiwa hivyo ni kama unasukuma habari sehemu zingine katika wanaita pockets watu wiko ni Kiswahili mfuko ambayo naona machifu wetu hawajajitolea sana. Boigo ukona cherwa na koegwa igesuru kwebina asaba engi wasi nyumba cyo na chebina nkobwa ati borito kurayirere ogotiga obwengi obyo kurwase abaengi abayiga. Justice system unajua players ni mingi, wakati players ni mingi kunakuwa na shida ya kuwa unajua wengine wanaona kama hawajajitolea kwa hii kazi kwa sababu saa nyingine kweli tumeenda tumeshika pombe tumeleta kwa polisi, tumepeleka kwa prosecutor, inapelekwa kotini. Hapo katikati kuna challenges inatokea. Bono libo litigarite ndirianga ngo ikaliriri abaingi abayiga baranyara ko bakongusana na igo yo waingi oboyiga na ndebo kuroni gune serikali inde abayiga bagusangirira kibese ngo ikalibanya ko bagusangirira ekero bikoro byo waingi omurwa ayiga yaretiwe ugusari ko konene ngurbo Tegetembe TV kurwase ensemo ya Kenya county ya Kisii Amaritane Gilbert Kobi.